guys, how much today? Ni taring ngare ani nga khazang ni video da o susugi samsyo ineyo khalare nang lagadar deding yo khazang ma yo tang chi shini this khalare yop to chen cheme go khane ge je shosn ge sheme go yo khar shor ko chim do ni taring hop ta yo ga la ni ro pa yi yo to me chi ge so 저도 이게 에너지 drink 가장 뒤야 고산도다 위규라스디 이미 야가 르통규다 근데를 산다 버치 통마서니 비스 라스 비스 라시아니 그거 요거 그랩 친거 아니 파티도 바이 지기 레사 상하야 파이널이 상하 지금 됐어 하다 돼. 독바 좋다. 라면 요리샤니 할 상황 보지. 아슬라 베지타리안 바니. 초이스 뭐요 말해도요. 내가 알아 베지 브라스야. 내가 라면 그러면 베지 때문에 어제 시즌이요 좀 알았더라. 시즌이다 심식성래샤. 내가 잘 하죠 라레드샤. 라면 딱 레드레지. 가르죠. 그치가 그렇게 나와. 갔네. 시야요 방금 저 까가신데. 델레스 치안세마. 딱 레드레. 대시도 시야매. 아니 네 갈라올란나. 박샤라 우리. 근데가 디라나 치즈. 야지 하나. 베지 라면 믹스 레이체. 아니 시간이 오는 거다. 네, 칼라서서 제벤레린 칼라서서 이제 제벤레 상사. Hi guys, 당주야. 샹젤리제레소. 나도 나 가져야 돼. 누가 되고 라줘야 돼. 저는 SFT기 거시 소교디 제데 카상조야 SFT기 아니 다와 스타팅기 웨너스데이 딱 발라니 거시 소고레야 사자 하와살타 타링 로임베나 추즈 시와니 둠바 딱라두 나도 테스트 치글레 차소 딱 가야 말이 아니 추즈 좀 야보리 인텐션 야 좀기 두고리 안타 당하다다 내뭐 추워 거래 괜찮래 페바랑 레일 아 추워도 괴메라 있는 거라 쌤나 추워 그럼 괴다 맞아마신랑 추워기 님도 괜찮지 괜찮은데 차치 공거로라니 좀 추워기네 와이게 SFT기디 거시요 있나죠 칠텐 파기 두고 바이바이 바이 바이 따마서 레토 안돼 페바는 좋다다 파기다 거시다 비샤 모델 디바이레데 제가 너무 거시를 드셨는데 맞아 제마데 추억해 레일라인 근데 제마 나도 거시 차 비프고 와도 올래 가서 겹바 가리도 올래 가서 거시 차례를 정말 괜찮죠? 디스레래 Lhakar 거시 SFT friend 아니 나쁘게 했네. 진짜. 나쁘게 했네. 거기 다시 거기 거기.
On relève du dos. Allez-y, danse. Oh bah c'est bien. Là, c'est l'autre côté. Tourne. On va se la gueule. Dальше вообще не думаю. 상무라 लहाकार ओके गुड बहुत अच्छा लगा मैं डांस करके पहली बार ऐसे ऐसे डांस कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा है मुझे लेकिन बहुत अच्छा है सब ठीक है ना हाँ बहुत अच्छा हमारा
मैं खुद क्या बोलते हैं तिब्बत थोड़ा स्पेशल दिन है हमारा हिस्टोरियस का क्या बोलते हैं अच्छा दिन अच्छा तो हम वो सब सेलिब्रेट करते हैं अच्छा ठीक ऐसा, है हमारे नहीं culture से- लेकिन वो तिब्बत के बारे में सुना लेकिन वो हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता ठीक है लेकिन हालांकि जब आप करना चाहेंगे ना तो गूगल में जरूर चेक करना ऑफ कोर्स ट्राई करूँगा मैं ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड से भी बात करूँगा ये मेरे फ्रेंड है वो वीडियो कर दिया है मेरा डांस जो है ना वो फेसबुक पे छोड़ दिया ठीक है तो मेरे फ्रेंड से बात करूँगा आपके बारे में कोई बात नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा आपको थैंक यू वैसे भी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।